Zdravo ljudi, Joana ovdje i danas ćemo vidjeti najbolje i najgore investicije za 2023. godinu. Koja imovina je prevažila svoju vrednost, koja je ostala nepromenjena, koja je pala. Današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam i svoj lični link u opisu ovog videa, kao i pin u komentarima. Korištenjem istog ljudi podržavate moj kanal besplatno, a kao poklon dobijate i ceo mesec ulaganja bez provizije. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video ljudi i ostavite i komentar i jednu srcu, može. Značilo bi mi da pročitam vaše mišljenje i naravno podelite i ovaj video sa nekim koji je zainteresovan za financijske savete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni saveti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada ne uzimamo financijske savete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Hajde da naš današnji video započnemo sa pozitivnim vestima i da vidimo koja imovina je dobila na vrednosti ove godine. Da smo je kupili na vreme, dosta bismo zaradili. Prva i najbolja, najpopularniji kripto Bitcoin, koji je od početka godine porastao za 80%. Ovdje ćemo se malo zaustaviti jer je interesantan glavni razlog za ovaj skok. Ne, moji dragi ljudi, cena Bitcoina nije porasla zbog samog Bitcoina. Glavni razlog zbog kog smo vidjeli takvo povećanje je taj što je BlackRock nedavno zatražio dozvolu od američkih vlasti da izda ETF. Da, ETF. Niste valjda mislili da smo naivni i da gradimo strategije zasnovane na ETF-ovima, a da ne ulažemo direktno u kripto? Dakle, taj ETF je zasnovan na Bitcoinu i to je odmah dalo posticaj kriptovaluti jer bi takav potez u igru stavio i novac institucionalnih investitora koji ih imaju najviše. Naravno, da budemo iskreni, on se nije ni približio najvišoj vrednosti koju je imao i njegova slika je ovakava. Vidjet ćemo pred kraj videa kako da iskoristimo ovo bez ulaganja u kriptovalute, odnosno sa manjim rizikom. Druga industrija sada sa porastom od 40% je IT industrija zbog očiglednih razloga. AI je lokomotiva ovdje. Nvidia, Apple i Microsoft vuku industriju napred jer su svi imali povećanje. Analitičari naravno konstatuju problematičan trend jer su ove tri kompanije gotovo isključivo odgovorne za ovaj uspon i nema izbalansiranog rasta u sektoru. To zvuči rizično, zato budimo promišljeni i oprezni. Treći sektor sad koji je imao porast od 35% su telekomunikacione usluge. Zatim roba široke potrošnje sa porastom od 30%. Pre nego što pređemo na sektore sa gubitkom, promenut ćemo sektor koji je ostao nepromenjen od početka godine. Reč je o nekretninama. A sada prelazimo na one koji su u gubitku. Imali smo problem sa naftom, pad od 12%, u energetici je generalno smanjenje za 10%, dok su indeksi komunalnih, zdravstvenih i financijskih usluga imali marginalne gubitke. Ali hajde da vidimo jednu računicu. Rekli smo, kripto je imao plus 80%, IT plus 40%, telekomunikacije plus 36%, potrošačka roba plus 27% i nafta minus 12%, energija minus 9%, komunalne usluge minus 5%, financije minus 3% i zdravstvo minus 2%. Prosek svega nabrojanog je plus 16,8% prinosa. Odnosno, da smo uložili 10 evra i ravnomerno ih raspodelili na sve ove sektore, dobili bismo ovaj prinos 16,8%. Hajde sad da vidimo šta je S&P 500 uradio u istom periodu. Nalazi se na 14% i takve stvari me teraju da težim ulaganju, ali sa malo ličnog rizika. S&P 500 je vrlo dobar za ulaganje, ali zašto se ne fokusirati na kompanije S&P 500 koje isplaćuju najveću dividendu koja uvek raste? Zato ja kupujem ETF DGRW.EU koji ulaže u najveće američke kompanije i fokusira se na stalno rastuću dividendu. Način kupovine preko Freedom24 platforme je jednostavan. Kliknemo na link u opisu i nakon što otvorimo naš investicioni račun i dobijemo i mjesec dana trgovanja bez provizije, kliknemo na polje transakcije, napišemo dgrw.eu
kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. Sada umjesto da razmišljamo šta će se desiti sa svakom imovinom pojedinačno, uzimamo prosek i dividendu svakog kvartala i tako punimo naš novčanik. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam i svoj lični link u opisu ovog videa, kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno, a kao poklon dobijate i ceo mesec ulaganja bez provizije. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!